akaba ari n'akarimo arimo motive abakinnyi be. Ntekereza yuko hari icyo bakora by'umwihariko bahereye hano mu rugo. Ntekereza ko urufunguzo kuri APRFC ruri hano mu rugo. Oya no iyo ari icyo bakora gikomeye Afrika ikintu cyitwa home home advantage utayikoresheje rwose kumbwira ngo uzajya gutsindira hanze ni gake biba. Urabanza ugatsinda match yawe yo mu rugo, utsinda match yo mu rugo, ibindi ukazabibara nyuma. Ibindi ukazabibara nyuma. Biriya bakoze nabyo ntibya bari bitwaye neza bakina nayo ubwo yari hano mu rugo. Udatsindwa mu rugo ntibatsindwa, ariko kuri no shuro bazamutse hariya mu Barabu bafitemo lead yabo y'igitego runaka. Away goal hano muri Afrika iracyakora bakugarira neza. Ntekereza yuko nije na Clement na Yunusu bamaze guhura igihe kinini na Karara Mayere. Niba batamaze igihe kinini basoma bareba Muvomaze, bareba ko ari umusore mubi ku mipira yo mu kirere. Sinzi uburyo APRFC irimo yitegura ibijyanye n'amaset piece n'uburyo bazayadefanda n'amakross ajya muri surface yabo, ariko ni ikintu bagomba kwitaho cyane. Sami, nabonye ikipe imipira myinshi bayinyuza mu kirere muri surface bakogongamo n'umutwe ba Karara Mayere. Set piece imipira yiteretse ubundi ni kabarabu bakina, abarabu bakina barabanza bakugara mbere na mbere y'ibindi byose. Uzacunga amakipe yo mu Barabu sama ekipa atsindwa ibitego byinshi. Ntabwo ari nka ekipe y'igihugu ya Tunisia. Ekipe y'igihugu ya Tunisia yinjizwa ibitego bike, n'ikipe y'igihugu ya Misiri ntimwibuka cyagera kuri finali y'igikombe cya Afrika kimwe ba Sadio Mane batwaye. Uziko yazamutse yavuye mu itsinda idatsinze umukino niba nibuka. Inganya ikigira ku mapenalty nibwo wa Gabaski yari yabaye umusitari gakuramo amapenalty. Barugarira, ariko no mu Kongomani ari ikintu yabongereyemo kubera ko umuntu wakiye muri shampiyona ya Kongo iri muri shampiyona 12 zikomeye muri Afrika. Mu Burayi tuvuga ngo shampiyona 5, ariko muri Afrika tuvuga 12 ko nizo zemerewe gutanga amakipe 4 mu mashanwa mpuzamahanga yo muri Afrika yo ku mugabane wa Afrika. Abiri muri irushanwa rihuza amakipe yabaye ya mbere iwayo CAF Champions League, n'abiri mu irushanwa rihuza amakipe yatwaye ibikombe iwayo CAF Confederation Cup. Ayo niba avuye muri yabaye muri AS Vin Club, yabaye muri Vita Club no muri Shan ya 2020 yaravuye muri Vin Club. Ava majya muri Yanga muri shampiyona nayo yindi iri muri shampiyona zikomeye. Yarangiza ajya muri shampiyona ya Misiri, imwe muri ebyiri zikomeye muri Afrika cyangwa muri 3 gutyo. Hanyuma ari bubona ko imikinire yabo yose bisorezwa kuri Fiston Mayele. Kuko niwe mu nimero 9 bafite tipike waremewe ibyo bintu. Hanyuma nawe bamukoza akazi nkako Hans Flick yakoze kuri Robert Lewandowski. Aramubwira ati wowe ibitego byinshi naragukurikiranye nsanga utsinda ibitego byinshi uri muri box. Uri box poacher. Uri wa mwataka wo muri box. Ucyugaruka inyuma guma honga wo mfite Mohamed Chibi. Wa kuzana imipira. Umusore ukina kuri kabiri ufite wa Walid Kariti. Ufite no musore w'umunya Burkina Faso Bilal Touré. None ubwo akina hagati mu kibuga n'umwe mu bapaseri beza. Afite impande nziza cyane yazanye uyu Everton niba ari Everton wo munya Brazil. Umwe mu bakinnyi beza cyane wasimbuye Ibrahim Adel wagiye mu Barabu. Akavuga ati wowe imipira dufite ubushobozi bwo kuyizana. None areba Pyramide si ikipe ihererekanya hagati imipira myinshi. Bawukura kuri kabiri bagahita bawunaga imbere. Umukinnyi akawufunga ahita atekereza uburyo ki bashobora kuwutsinda. Ntabwo abantu basorera imipira hagati mu kibuga. Ntabwo ari abakinnyi bakinira hagati, bakina mu mpande. Hanyuma Fiston Mayele agahagarara neza akaba yaza gutsinda imipira. Twarebanye match Orlando Pirates bayikuramo yabanje igitego. Ni imipira myinshi usanga bashyira mu mpande bagahindura imipira myinshi yo mu kirere muri surface. Biba bicaho nk'amakajugujugu nk'indege zo ku kibuga cy'indege zigenda igenda inyuraho. Bimeze nk'ibisasu umupira arawuhindura yawubura uwo hirya nimero 9 yawubura ugasanga undi wo hirya yamaze kugera. Niba mbumva neza kugira ngo ukire na Pyramide wiga impande zayo ugomba kubuza impande zazo gukina nawe impande zabugarira zikomeye. Sinzi n'impamvu ndimo numva amahitamo meza ku mutoza Taleb yazaba 4-2 kuri ya match cyane. 4-2 niba ari Togwi na Mamadusi bari imbere ba pressinga n'imbaraga nyinshi, abandi bagakora block hagati nziza ya 4 n'abandi 4 b'inyuma, kugira ngo umudefenseur kuri 3 n'umudefenseur kuri 2 baze kuba bafite backup nzima, baze kuba bafite abafasha biteguye kwita babafasha kuruta uko baba ari hagati 3 n'abandi babiri bari mu mani imbere n'umwata kumwe arigiye kugaruka
bidakorwa neza nk'uko byakagenze, ariko ari bloke ya bane nzima nziza, akaba ari urukuta rwa bane rw'inyuma n'urundi rwo hagati rwiza, namwe mukaminimiza iyo mipira myinshi bashaka gushyira mu mpande, mukaza guprofita amatransition namwe yihuse ari rapide, mudatindana baro hagati mu kibuga, kuko aya ma equipe akunda guprofita amaturnovers. Iyo bakwambuye umupira bagashyira mu mpande, ndibuka n'umusore w'Ishape FC Retour bahura na Pyramide umwaka ushize yari Chibi, kandi Chibi yabisha kenshi ava mu mpande abinjirana ahindura imipira myinshi kwa Karara Mayere, yenda imipira nk'ibiri umuvamo igitego cy'umutwe still azabaca kwa Claude. Muri championnat ya Misiri igihe cyose abari watanze assist nyinshi nubwo akina ku mpande, akina kabiri yataka ahindura imipira myinshi, niyo ahindura imipira ibiri itatu akabona ntago ari kuyitaba neza, afite style yo kwinjiriramo, noneho akawuhindura ageze muri surface neza, akaba ari bwo areba Karara Mayere akamuhindura umupira ngatsinde ibitego. So ntekereza ko block kuri APR FC n'abadefenseur b'inyuma nabo hagati muri rusange bagomba kuzacunga cyane impande z'ikipe ya Pyramide. Ariko nanone Same, ikindi kintu APR igomba kwitaho cyane umunyezamu, uko umunyezamu ari we muntu muremure uba uri mu kibuga, bitewe n'uko yashyize amaboko no gusimbuka aba muremure. Iriya mipira bahindura ku imipira bahindura kuba uri vigilant y'umuzamu atari mwiza mu kwitanga bataka ngaza ukoreho tugomba kujya twibaza ngo umuzamu uzaba uri mu izamu rya APR Mario, hari undi se nta wundi bari bugure ni Mario ubwo ku ndeshyo ya Karara Mayere n'uburyo yitaba imipira mu kirere, aho hantu bizasaba Clement na Yunusu bizabasaba kwegerwa cyane n'abandi bo hagati biyaminiya ku kujya mu kirere, otherwise iriya match igoye muri ubwo buryo. Ariko bakenshi mu gice cya kabiri niyo babona imipira bashyira mu mpande itarimo ikunda, batangira gushota imipira ya kure, imipira ya kure kure bano ba Ahmed Toure n'abandi na Pierre Mario niba bamujyana he bakabanza bakamuganiriza uko twamubonye mu Nyirabahizi hari ukuntu yagiye akora udukosa tutari ngombwa, ari ikosa ukoza muri jana nyafurika niba bamuregana ko igitego yanze kugikuraho, igitego kimutsinzwe hano kugira ngo ukishyire niba waba uri Pyramide bigusaba isukari nyinshi cyane, bivuze ngo ugomba gukora amakosa make ashoboka ku buryo abafana badasigara bavuga ngo do ikiriho ntekereza ko izi detaye zose dufite kuri Pyramide n'umutoza nawe arazizi avuga ko ayizi, kandi bamaze iminsi banayikurikirana, irimo irakina kandi iri gukina ku itara, kandi iri no gukinisha abakinnyi bayo basanzwe, nta kuvuga ngo hari abari ngo muri pre-season hehe bari muri equipe bose nabonye n'umutoza wayo abakinnyi arimo agerageza n'abakinnyi b'ikipe ya mbere n'uburyo yifuza kuzayarinya, kuko uri match yeruka yari yakinnye bane babiri. Yego ngayo nguko uko bimeze rero bwa APR ikomeje imyiteguro irakomeza yitoreze kuri Kigali Pere nako inyuzemo yitoreze Shyorongi agasaka saa 8 ni sawa bagayise ni sawa cyane kubera iki yazuba aho zigo mu gikombe cya Afrika giheruka abaro batsinze match imwe yonyine kuzuba kubera ubukiye bwari muri Cote d'Ivoire Mazembe yigeze kumara imyaka 14 idatsinirwa ku kibuga cyayo, yigeze gutsinda Etoile du Sahel ibitego 8 ku busa, tapis synthétique saa 8 gushyira match ku ni strategique saa 8 kuri tapis synthétique nayo bazareka wabonye ko Neymar ageze muri Brazil kimwe mu bintu bya mbere yarekarami tapis synthétique ya saa 8 akamugari menya gushyira match ni mugoroba birabiri strategy by'umutoza kukarabazi ntibishoboka ni gute mukina n'umwarabu hano arabiyiziye saa 12 za nimugoroba izuba ryarenze ni nko kujya kurwana n'ingona mu mazi, umukinnyi ubusanzwe ingona mu mazi amafa aba yafite iminota 90, ikipe y'abaru ukagera ku kibuga cy'ubwatsi muri saa 12 izuba ryarenze ugiye kurwana n'ingona mu